Dr. Bishop JJ Gitahi ni arikia gukorwo akiruta ndumiriri ya kieha, ndumiriri ya maithori, akiuga ati ngoro yake riu ni nyinamu kuona mamu wao akoretwo thibitari, undu uyu ugikorwo ukimuringa igutha inene muno o makiria, na akionekana ihoru riri ni ringi muno. Ndakoretwo agikiaririria uhoro wige mamu wao, no muthenya wa umuthi mathaa mathiangu niguo akorwo agikiruta ndumiriri ino na agiguthomera ndumiriri ya Dr. Bishop JJ Gitahi gukorwo agikiruta ni ati so broken, out of words. I would be lying if I said I am okay. I need your prayers. I've just left the hospital and my mom's condition is not any better. Bishop JJ agikiuga ati he is broken na ona ndari na ciugo cia kuga ni tondu no agikorwo akihenania agikiuga ni akiri sawa kuona we ndari sawa ona hanini. Agikiuga ati ni ndirabatara mahoya manyu, ndakorwo ndauma thibitari na kwaria ma condition ya mami witu ti njega ona hanini, na agikorwo agigikira mbica ino ainamitie mutwe wake agikionekana ena kieha kiingi muno o makiria, na aikihoya andu maragikorwo magikimuhoera na ota mutugo ma fans na matina kiria mari gukorwo magitengera hauguo mwena wa comment section ukorwo makiendithiria mamu wao kuhona kwa na ihenya, ona ke Bishop JJ akiendithirio thayo wa ngoro. Na ta mundu oikene ta karango wa muraya agikorwo agikimwira, dear Lord, please heal our mom, take heart my Bishop. Charity Waru ino celeba ikorwo ikimwira, may God intervene. Mary Rincon, Ngai witu watuheire matu tondu ni uri nituwe kuma riria agukiire ni ukayairwo ni tunua twingi, no twaguthaitha igwa mahoya maitu uhonie mamu wa Dr. Bishop JJ Gitahi na ngoro citu ni gukena. Jabi wa Julia ikiuga, may God remember you and heal your mom. Mofea Paul aikimwira, praying with you my Bishop. Pastor Patricia Kogoro, it is well Bishop, praying with you. Alice Mobi, healing is her portion. Pastor Nicholas Moadhage Kimwira, encourage yourself in the Lord Bishop. I was once there and personally was feeling empty, dry and broken. I had to fake smile. Be strong. Jimmy Sibisa Grobo Aikimwira, it is well Bishop, tunakuombea sana. Dan Kariuki, you are in my prayers Bishop, and may the good Lord you serve heal your mom to the glory of his name. Ishwa kirimo shado miriri iria arata udomwe na mafans Dr. Bishop JJ maikoro magikimwendithiria magikuhoya Ngai rotwika wa kuhonia mamu wa Bishop JJ, na o mundu gwito karango wa muraya ni akorwo agikiripost bica ino agikuhoya Ngai arotwika wa kuririkana Dr. Bishop JJ amuhe thayo wa ngoro, ona mamu wao akorwo agikimuhonia na nigetha ngoro ya Bishop irogikorwo igigicokwo ni thayo wake. Na ngiguthomera ndumiriri ria karango aikorwo agikiruta na gukiripost igi JJ ni ati, dear Lord, please have mercy upon our dad Dr. Bishop JJ Gitahi. Please heal his mom for the glory of your holy name. Jehovah Rapha, please heal her. Karango agikiuga nyarakihoya muno makiria Ngai rotwika wa kuririkana Bishop JJ ihinda riri akiri na ruo na aragicaka ya Ndwari ya mamu wao, na ikihoya Ngai twatwike wa kumuririkana na muhonie na nigetha JJ agitwika wa gucokwo ni thayo wa ngoro ona meciria. Na ona gukiuma guku kwa Nyarari ya Murang'a, ona ithu turakiendithiria mamu wa Dr. Bishop JJ kuhona kwa na ihenya na rotwika wa kumuteithia na arohonia ngoro ya JJ. Na maciono mamwe maria tukiuma namo kwa ihinda riri ndi ni tuguthi na mbere na kumenyithia mangi maingi maria marathi na mbere na kuhanika na muno makiria kuma guku guo nenda-ini cia ukinyaniria. Na ni undu wa news ici na ingi nyingi nguhe na gitio witikire gukorwo gi-subscribe ha Nyarari ya Murang'a na uhihinye notification bell, na nigetha hindi ciothe tuki-upload video njiru ugagikoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimiamukira. Nie titagwo Nyarari ya Murang'a, ni ngatho.